Alright guys, nata diri sa downtown mag road trip na sad ta. Atong i-road trip karon is ang Smenia to GR Borja padulong sa Burgos. So balik na po din ta diri. Tara, ubanin ko ninyo karon kay it's Sunday, maog magsuroy-suroy ta. Natanaw gani. Tara. Sada kayong gateway no. Jollibee drive-thru na SM. So banin na po ko ninyo sa akong pagsuroy-suroy karon guys. Tara, let's go. Alright guys, left turn ta kaya dito Smenia ta. Then GR Borja. Then Burgos na yun. Traffic ka kay straight ta padulong ta sa Kugon ay GR Borja straight pa na diha. Right turn ta. Time check, it's 2:15 sa kahapon nun. Turn ta. Wow, traffic, goodness.
straight lang tagyapon. Right, direta, right turn. Burgos ni siya, Burgos. Kaning right turn, Burgos. Ni. Dulong danis tumoy. Kung sana ay bridge sa Burgos. Napihot ang dalan guys, giparkingan ang kaning right nga part. Dayon ta, padayon. Direta, right turn. Gawas na ta, padulong sa highway.